Doznaka stabala za sječu temelji se na mobilnoj aplikaciji. Predviđena je da se koristi direktno na terenu. Evidentiranjem podataka doznake na terenu značajno se smanjuje vrijeme obrade podataka, njihova tačnost, uspostavlja se potpuni nadzor nad izvršenjem plana doznake za čitavo šumsko privredno društvo. Desktop aplikacija primarno je razvijena za analitičke potrebe i dijeljenje sa drugim dijelovima preduzeća u cilju potpune kontrole poslovanja, smanjenja vremena protoka podataka, tačnosti i druge koristi. Desktop aplikacija se može koristiti i za manualni upis podataka doznačenih stabala. Video obrađuje ovu ulogu aplikacije. Osnovna forma sadrži 3 funkcionalne kartice za vršenje doznake. To su kartice knjiga doznake, doznaka stabala i plan doznake. Plan doznake je zasebno objašnjen pa će se obraditi prve 2 kartice. Prva se prikazuje kartica knjiga doznake. U njoj su sadržane sve doznake registrovane u knjigama doznake. U tabeli se vidi da knjiga doznake sadrži podatke o broju knjige doznake te imena radnika koji su izvršili doznaku, obračun i ispitivanje sa datumom izvršenja tih aktivnosti i vrsta doznake evidentirana na osnovu planova doznake. Pomoću komandne trake se upravlja knjigama doznake, dodaju se nove, obrađuju, spremaju i brišu postojeće. U padajućem izborniku knjige doznake možemo birati prikaz aktivnih odnosno neproknjiženih doznaka i završenih odnosno proknjiženih doznaka. U istom izborniku se izvršava knjiženje doznake. Tu se još nalaze potrebni izvještaji obračuna doznake. Identični izvještaji se mogu pokrenuti desnim klikom na knjigu doznake u tabeli evidentiranih knjiga doznake. Da bi se izvršilo knjiženje knjige doznake, uvjet je da bude upisan barem prvi podatak o radniku koji je izvršio doznaku. Međutim, radi ispisa knjige doznake potrebna su imena i radnika koji su obračunali i stručno ispitali doznaku. Upis podataka o radnicima automatski obavlja aplikacija korištenjem pristupnih podataka pri registraciji korisnika za rad s aplikacijom. Prijavljeni radnik će se automatski upisati klikom na dugme za potpisivanje. Tako se spriječava mogućnost neovlaštenog pristupa i izmjene podataka. U desnom dijelu ekrana se nalazi tabela odjela sa odsjecima za koje je kreirana knjiga doznake, a ispod nje tabela sa informacijama iz plana doznake sa svim odsjecima planiranim za doznaku. To su informacije o planu doznake, gospodarskoj jedinici, šumsko-privrednom području, odsjeku i površini odjela i pojedinog odsjeka. Inicijalno su, kod kreiranja nove knjige doznake, u donjoj tabeli prikazani svi odsjeci za doznaku iz plana doznake. Kada se odabere prvi odsjek za doznaku za pripadajuću knjigu doznake, podaci u tabelama se ažuriraju. Gornja tabela prikazuje upisane odsjeke, a donja tabela prikazuje preostale neupisane odsjeke planirane za doznaku. Samo odsjeci iz jednog odjela mogu biti evidentirani u jednu knjigu doznake. Ukoliko željeni odsjek nedostaje, moguće ga je naknadno dopisati u plan doznake. Ovaj dio je posebno obrađen video uputstvom. Odabrani odsjeci odjela će biti vidljivi u sljedećoj kartici doznaka stabala. Kako naziv kartice kazuje, ovdje su prikazana sva doznačena stabla, a može se vršiti i ručni upis podataka doznake za svako pojedino stablo. Pomoću komandne trake se upravlja ručnim upisom podataka, dodaju se nova stabla, obrađuju, spremaju ili brišu postojeća. U padajućem izborniku se nalaze pomagala za rad s bonitetima. Uloga im je da kontrolišu ispravan upis boniteta u knjigu doznake.
Aplikacija sadrži video pomoć koja objašnjava rad s bonitetima. Transportna zona je podatak bez kojeg se doznaka ne može upisati. Može ih biti jedna ili više. Transportna zona je važna jer se na osnovu nje vrši financijski obračun vrijednosti drvnih sortimenata doznake. Uz transportnu zonu ide i podatak o površini zone. Ta površina je zbir površina pojedinog odsjeka koji pripada transportnoj zoni. Procjena vrijednosti doznake sa strukturom drvnih sortimenata potrebna je u fazi javnih nabavki radi raspisivanja tendera za izvođenje radova sječe, izvoza i iznosa. Ovaj dio je posebno obrađen. Prije početka upisa stabala doznake uvjet je izabrati projektanta koji je odgovoran za izvršenje doznake. Projektanti se nalaze u gornjoj desnoj tabeli. Da bi se mogli vidjeti u ovoj tabeli, projektanti moraju biti posebno registrovani i evidentirani sa čekićem doznake. Aplikacija za registraciju čekića doznake, primke i otpreme posebno je obrađena video uputstvom. U lijevoj tabeli se nalaze prikazana doznačena stabla sa osnovnim parametrima doznake. Inicijalno je prikazano zadnjih 30 doznačenih stabala, a može se postaviti po želji. Razlog je brži rad aplikacije sa manjim brojem prikazanih stabala, kojih može biti na hiljade u jednoj knjizi doznake. Upisani podaci se mogu mijenjati direktno u tabeli tako što odaberemo dugme za obradu kao i slučajne užitke i transportne zone, ako ih ima više. Podaci se ne mogu mijenjati ako je u toku mobilna doznaka ili ako neko na drugoj lokaciji trenutno vrši obradu iste knjige doznake. Na ovo nas upozoravaju određene oznake na ekranu. Ukoliko u desnoj tabeli postoji barem jedan odsjek, doznaka stabala sada može početi. Također se može vršiti izmjena odsjeka za već doznačeno stablo, ukoliko knjiga doznake sadrži više odsjeka. Aktiviranjem dugmeta dodaj maska se transformiše u oblik za upis stabla doznake. Prikazuju se upisna polja iznad zaglavlja tabele, čiji nazivi kolona odgovaraju upisnim poljima. Redni broj se automatski generiše u prvi sljedeći veći. Moguće je upisati proizvoljno početni redni broj od kojeg počinje niz brojeva rastući po jedan. Redni brojevi predstavljaju brojeve pločica doznačenog stabla i duplikati nisu dozvoljeni. U ostala upisna polja se upisuju vrsta drveta, promjer, klasa, bonitet, slučajni užitak i transportna zona. Kretanje kursora po upisnim poljima se ostvaruje horizontalnim strelicama lijevo-desno. Tipka Enter ima istu ulogu dok se ne popune svi potrebni podaci za jedno stablo. Kada su svi podaci popunjeni, tipka Enter vrši upis podataka u knjigu doznake i postavlja masku za sljedeći upis. Iz praznog pozicioniranog polja se ne može preći u sljedeće polje dok se podatak ne upiše. Jednom upisana polja se automatski generišu u iste vrijednosti kod svakog novog dodavanja stabla osim polja promjer. Promjer se svaki put upisuje, a ostala polja samo po potrebi ako ih treba promijeniti. Osim tipkom Enter, registracija stabla se može izvršiti i dugmetom spremi u komandnoj traci. Ukoliko se koristi dugme spremi za sljedeći upis stabla je potrebno ponoviti sve već opisano. Zato se ova komanda koristi na kraju doznake. Nakon završetka upisa stabala doznake knjiga doznake se proknjižava i moći će se vidjeti u proknjiženim knjigama. U kartici doznaka stabala nalaze se dodatne funkcije aplikacije koje treba objasniti. Polje za pretraživanje ima dvojaku ulogu. Kombinacijom brojčane vrijednosti polja i tipke Enter postavlja se broj prikazanih stabala u donjoj tabeli.
Kombinacijom sa dugmetom za pretraživanje pronalazi se stablo sa brojem pločice upisanim u polje. Pored tabele stabala su tabele sa odsjecima odjela doznake i tabela s tehnolozima koji su vršili doznaku. Odabirom pojedinog stabla zapis u tabeli odsjeka će se fokusirati na lokaciju stabla. Tabela sa tehnolozima doznake sadrži datume kada je vršena doznaka. Odabirom pojedinog stabla zapis u tabeli tehnologa će se fokusirati na imenu i datumu doznake tog stabla. Ova tabela ima i dodatne mogućnosti. Desnim klikom na selektirani zapis moguće je dobiti izvještaj za ovu knjigu doznake o broju i količinama doznačenih stabala za svakog pojedinog radnika na selektirani datum doznake. Uz dodatnu komandu mogu se u tabeli stabala prikazati sva doznačena stabla pozicioniranog radnika na selektirani dan. Iznad tabele s tehnolozima nalazi se padajući listing s imenima tehnologa koji još uvijek koriste mobilnu aplikaciju za ovu knjigu doznaki. Kada tehnolozi s mobilnim aplikacijama završe doznaku, obavezni su prebaciti sve podatke na server i isprazniti podatke na svom mobitelu. Kada se to desi, tehnolog će nestati s ovog listinga, a kada listing bude prazan, to znači da mobilna doznaka nije više aktivna i da se knjiga doznake može dalje uređivati. U ovoj kartici se nalazi ugrađena posebna funkcija koja se koristi kod doznake mobilnom aplikacijom. U praksi se dešava pojava duplih pločica na istom odjelu što nije dozvoljeno unutar jedne knjige doznake. Ako se pojavi ovaj slučaj, u desnom dijelu ekrana se pojavi tabela sa pregledom duplikata. Postupanje u ovom slučaju je opisano posebnim video uputstvom. Hvala na pažnji.